ni ki mang trekam bat ang sipuli katukan ni ki mat ki badongkam dikan kum kini kamang trekam kepelamang dan ke parti idon hang ni ban yakren ya kajing sensyar kebalarkam lantas kesensyar pajba kajing bom syak siliang imran sarang ke alur ke pulih putih nanta gidon ru alur ke artikel 371 dan nilai sepatnya huwai bak 6 schedule don kimat ki bangin yakren alur ke polisi penroi yaki tan kaput nanta kajing penmi boarding ke rep karyang nanta susu ru alur ke mariang hangning gidon ki point A B bat K abi bat K nanta ke point kedon ke BD bat kajing ya kerja kaput bat ke asam nanta kajing bahak benta kerpang hikam kijam kajing kendrai ki drugs ke uniform civil code dan ke UCC katin ke kelit bat hangning lapan kedai uspang kajing perung no ke katin kasi agak kredit operasi ka riti sensia ke India lan ka schedule nanta hikam lekai lan sports nanta ke inline permit ILP ke Citizenship Amendment Act RZK Kendai dan ke CAA ke Bangitip dan nanta ke dondu atau ke koi kekia ke dondu kamat RBD bagi surok bakilat pathai jingtip nanta ke jaka ding sun jaka yang ling sun kapa ngitip ke airport nanta ke jing persya yang jing uranium ke jing persya yang jing tray yang kalin tirel akilum kasi Jajah Hills nanta nak peta ke badon jing duna ke kotmet bat berbudin yang diputarkan di skim jom kesulkan pedeng. Ini kini kimat di bawah parti kasasim hak kumki mang terekam hak nega FP election aja absah berisbot.